14 تیرمها 1958 قرالی عراقی فیصل جده سلاتاری هات دور خستن. پشتی کو قاسم ده سلاتاری عراقی خسته بن دستی خواه بانک جه کردان و طیبت جه بارزانی را کرکو جه روسیا وگرن و ده ریوبرتیا کومارا عراقی ده کرد جی وکی عربان جه بگرن. وی اکی جی لسر کردین باکور کاریگری که گلکی خورد شکر و باوریا یکیتیه بهستر کر. ترکیه جوی روشا کردان گلکی عاجز بو و اف پیشکتنین کردان هیدی جبوان دبو مترسیه که هیمزنتر. دوان روژان ده پارلمنتری نیک ده آسمرن جی سروک وزیر جلال بایر ره نامه ایکی دشینه و جی دپرسه. چما امل برانبری وی کریارا کردان به همان شیوه برتکه نشان نادن. سروک وزیر جلال بایر جی وکی برسف جرد بیکو ام ده 1000 کردان لقادا تقسیم بدار و بکن داکو اویدی تشتکی وها نکن. gerek envana dar dakın. Diyor envana ke dar dakın mesela kurda diyor 5. sali şun vadıça. سرو کمار دبیجه ام نتنه 5 کسان فلان ام 1000 کسان دار و بکن. آنکو ام در منوان لستانبول دالقینن وان نشان بدن داکو لتقسیمه هر کس وان ببینه. چواکو پرچبونا کردستان باندورک نینی لسرگلی کردستان کربو به همان سدمی هسته که نونتویی جی بخورانی بو. جبرکو لیکی جام پرچه کردستان تفگرک ارینی چه به او یک جبو کردین دنجی دبو هیویه که به هم پا اولو باشور جی مافی نونتویی هاتبون بدست خستن. روناکبیر، روشنبیر و خواندکارین کرد جی به تبگره مل مصطفی بارزانی را لباکور جی شیار بوبون و به دلک جوشیایی دخواستن کردین باکور جی خودی ناسنامه بن. هر وها لهر پرچه کردستانی تبگره که رزگاریه چه به و گل پشتگیری بده هف. به وی هستو تیگه هشتنی روناک بیرین کرد هاتن جم هف. تایبت جی لدر دورا روشنامه ایلری یورته کن بون. ین کوچروسکا وی آگری وی خز جی جانی پیلدرم و موسان تر بون. همو کس یعنی بو خیرت خو بو ناموس خو بو دستی ویا چتی دخواست بکره و چخه مسابقه اوا هم استانبول ناو وان اشاره کما و اوا رن فهم نکر رن زانبو او فهم نکر که گرک ام دیاربکر روزنامه کی درخم خویی روزنامه دناو جهپه ده پشتی به اونور وان رکتن دوبندیه از دبیم قی عبدالرحمن افم دولک او گریننده کارین نویس دست جکار بردان. او جی جبر دجمناهی آوان آل همبر عبدالرحمن افم دولک بو. وان دمان عبدالرحمن افم دولک جی باوی من نازدکه. باوی من جی ده جه پیده بو وان وقتان. جبر کو بشتی حریت پارتیسی او بجداری جه پی بو بون. وان دمان جبو کو کسک بکاریا ببه گریننده کارین نویس دویا درچوی زانکوی بایان دگو که زاروکن من هنه دهاتوی که من هیا دخوازن رش بکن ویجی جیره گوت دو وره ببه گریننده کارین نویسه او جید بیجه بلا من بکه گریننده کارین نویسه تو جی باورنامه یا من بکار بینه گازete Diyarbakır'da da bu gazete yani Canip abi avarya به هواری خورا بکر امیشی بو سانتر بو ایدنی بو نواری ایدنی بو افانا بکرن دیاربکر بو مرکزا گواستنی انتر جی دورده دنویسی هلبسته که انتر یا بناوی قمل دروجنامه ده هات بو وشاندن او چروسکا چلونهی انجی هات بو ویکتن هلبسته انتر بویاوی دست بیدکر به چیان کتم لواپو چیا ملول بون ربنو جه سردی لواپو گنم هور بون افدالو قمل هاتی لواپو تی چی بکی یعنی تی کی بکوشی تی حبسه یعنی اوی که گوتی قمل هاتی لواپو تی چی بکی هلبست بخوا کردی بو لیداوی هلبستی جی به ترکی بویاوی دخدیا خمان نخوا خوشکا من براین تا ین کو تا جزلما قمل داگیر کر خلاص بکن ایدی مزند بن و دیخوا بگیجن وقتی تا
ev çürüsk ne tevgereke siyasiya bifermî bû. Lê bi hesta xwe ya Kurdewarî, bandoreke gelekî mezindanî bû li ser Kurdên li her dereva Kur. Millete Kurd nikarin ji holê rakin, ew ji bo wan xeyal bû. Kurdistan nikarin ji holê rakin, ew ji bo wan xeyal bû. Lê yek tiştek kirin ku îro ji bo tevgera Bakura Kurdistanê problemekî pir mezin e. Ew sinif tabaka Çînên ku ji tevgerên millî ra serokatiye bikin, ji derwayî dîrokê hiştibûn. Ew tiştekî pir girîng bû piştî sî heşta. Ji bo vê jî dikarî bêje ku êdin rêxistin bûyîn çiye nebû. Rêxistina destpêkê kî ne rêxistine tevgera 1995 niha û jêra dibêjin ya 2040 niha ye. Ew tevgerek ne ye. Ew hewildayînek e. Devîra min Lumûma çû yekî reşik bû, şeş zarê wê hebûn, wana ravû şerê demokrasiyê dikir. Ew ke şerê demokrasî bike, tu dê jî ez ê şerê demokrasî bikim. Ê min jî te digot, ew ka min e. Barê üstiyê min e, ez ê jî bikim te digotî. Yani Loma Diyarbekir ve çaxê bû Diyarbekir. Wê demê weşaneke bi Kurdî ji xwe bi tena serê xwe wekî serhildanekê hate hesibandin. Devîra min Sabah gazetesi, Yeni Sabah digotin, ev çi dibe? Vê derê rawine orta Diyarbekirê Kurdî dinivîsin, şîra dinivîsin, nizamçika dinivîsin, haya hikûmatê jî tune, kes pey nakeve, yani rexnenê îsa dikirin, yani Türkiye sanki bela kirine, Türkiye firotine, tiştek nevaye, Loma îca aha nivîsîn, güç rabû. Lê ev jî ne tiştek bû. Di dawiya helbestê de jî ev gotina ku xurtên Kurd xwe digihînin ji bo bidawîkirina dagirkeriyê, desthilatdarên Tirk gelekî êşandibû. Di vê navberê de ji bo Tirkmenên ku li Kurdistana Başûr dijîn jî nûçeyên derew û reş dihatin belavkirin. Li gor van nûçeyên reş ên dihat gotin ku Kurdên Başûr li ser Tirkmenan komkujiyê pêktînin. Îja wekîleke CHP Asım Eren rabû û ji Serokwezîr Adnan Menderes pirsî. Gelo hûn jî li dewsa Tirkmenan planeke kuştina Kurdên Tirkiyeyê dikin an na? Ev Asım Eren önergekî de meclisê dûje Tirkmenê li Kerkûkê hatine kuştinê di bervana da hûn dikarin çend Kurda bikujin misîl me muqabeleyê bil misîl got li ser vê ya ew me çêbû etiraza telebê Kurda çêbû me jî eva ji îlerî yurdê de got me eva ew kirin me weşandin Türkiye gişt vê meselê hesiyan li ser wê ya got evana wê hingê qerar didin gotinak canî pamcamra dûje gerê em hezar mervî top bikin hinek gotin em îdam bikin hinek gotin em cezê bidine. Bi rastî ev pirs nepirs rast banga komkujiya Kurdan bû. Serokkomarê Tirk Celal Bayar bi awayekî vekirî pêşniyar kir ku divê hezar Kurd werin ebdar vekirin ku Kurd hişê xwe bînin serê xwe. Celal Bayar malum ew failê qetla Dêrsimî. Celal Bayar gotiye em hezar mirî em tewqîf bikin. Menderes gotiye na pêncî lazim e. Ama diberda îspatekê wî tune nebû yani ew xeberdanî nava wan da bû hinekat got ew rast bû dere bû ew ê nizanît tu. Em gefan wan bixwin, em pêncî kesan bigirin, bişînin girtîgehê. Serokwezîr jî nêzî vê nêrînê ye. Serokwezîr û wezîrê navxweyî li dijî wê nêrîna serokkomarin ku dixwaze hezar kesan sêdare bike. Belê, zext û zordariyeke wisa hatibû meşandin li ser Kurdistaniyan. Her wiha li gorî planan nêzî 2 û 2500 kes dê bihatana binçavkirin û mîsogeriya jiyana wan jî nediyar bû. Muxaberata Tirkiyeyê raporteke wisa nivîsî bû ku heke ev qas kes werin girtin û hin ji wan werin kuştin, ew tevgera ku di nav xwendekar û rewşenbîrên Kurd de çêdibe, dê were sekinandin. û mixabin gava mirov wan deman bi îro re berabirt dike, mirov dibîne ku dewleta Tirkan li hember Kurdan biqasî serê derziyê xwe neguhertiye. û heman helwest îro jî bi heman tundutujiyê berdewam dike. Wê çaxê Adnan Menderes û Zorlu
Zorlu Dışişleri Vekili o. Zorlu diye em nukarın veya bakın. Çıma nukarın veya bakın. Nava dünyaya da em rezil bu. Eğer suci vana heye, suci dardakirini heye, em vana binde mahkeme, bira mahkeme vana mahkeme bike, em vana eğer ebeni dardakirini, bira beni dardakirini, ebeni hapskirini, beni hapskirini. Yani gere em vana mahkeme bike. Birasتی جی لسرانسری کردستانی تفگرک بنچاف کرن و ترساندنی دست بیکر بو. تفگره چلونه هیان، تفگره روشن بیرین کرد بوی آوایی برتک نشاندان. از چاملو داری بوم، به داری دکتر دیگه اوانا عربی خورا، به کسی خورا، به اوکی خورا، خاط نوی داری، برسان بکرنه، از گنده کی دامن اوکات بیدی کر، ساعتم از گرتم. Tabii evana grup ekvakette zanzı hep iyi pırnaskiri bun. Musa Anter, o Binbaşı Şevket Bey, Ali Karahan falan ama pırnaskiri bun. Müzekerada Nabivancı Nivisi bu. Leye diline tesadüfi bu. Yani rastki hatun ve Roje Kurt, Kandekari Kurt, polis elde Nabivancı Nivisi. Vanıç mahkeme yılda bu diye cenav nişanı bu, vekili bu. Bu saat. Leçen hepsi esker, subay yırtın dahil kirin. Bu sabah lüvederi evvana, vastavana sabah mahkeme askeri davi benhir. Ankara kes nedid birine İstanbul ve şevi. Ve şevi birine İstanbul'u tabi avanajı evki vana GP vana her tişti vana evkirine çavat trenkete Haydar Paşa'yı avanajı herkese bir evki Harbiye Orhaniye bir herkese kira hücre ki kira hücre deri serdar girdin tu daha kesek yedirin avini. Cesareta tu kesekî nebû ku li ser rewşa wan Kurdên ku dihatin binçavkirin agahiyekê bigire an ku wekî parêzgerekê derkeve û li mehkemeyan mafê wan biparêze. Vê çaxê hikûmetê ke eva qerarê xwe daniye tivdarekê xwe kirine. Çi ye tivdarekê? Em ê wana bigirin, em ê wana teko têkine hücrênê dinê, kes bira kesî haya wana tuneve, em ê wana ıssa bikin, dê bavê wana bira wana nebine xwayî. Wexta ku evana hatine girtinê, li Enqerê me tu cikî da nedîtin evana. Başê ez çûme İstanbulê, li wê derê Doktor Fevzi Afşar heye. Bûyî ra em derbasî Harbiye bûn, Harbiye Merkez Komutanlığı hebû. Birinci hücre hebû bin Merkez Komutanlığı'ya da. Wexta ku ez Fevzi Afşar em çûne li wê derê Merkez Komutanlığı binbaşî hebû me got. Çünkü her saxu jani got kestonet, kesi sahat li wê derê nehatiye falan. Em derketine bahçe nerede eskerek dürfî Kurdaya me got gelo hevalî me hatine wê derê yani hevalî me ha me tarife kir. Bu Kurd kes nehatiye. Em got peki Kurd nehatin lê kesidin hat gelo. Bu hene komünist grubeke komünist koşan ne wê derê. Me tarif kir. Men her ev gruba komünist ku dibêjin hevalî me ne. Dê bavê wana bira wana nebine xwayî. Dê bavê wana bira wana nebine xwayî. İca çawa nebine xwayî. Em ê bêjin evana ne Kurdin, Kurdî evana komünistin. Evana komünistin. Velatê Gerbê re em ê bêjin evana dixwazin Tirkiyeyê perçe bikin, evana Kurdçî ne. Em ê wisa bikin kes wana nebe xwayî. Bi sizayê darvekirinê têne darzandin. Mehmet Emin Batu mînakek ji wan binçavkirinan bû. Ji ber ku her yekî çilûnehiyan wekî Batu li ber mirinê bûn. Ev yek ji desthilatariya Tirkiyeyê re nepirsgirêk bû. û nemrîna her yekî çilûnehiyan jî ji kerameta Xwedê tesadüfeke mezin bû. Yekî gelekî feqîr bû. Diya wî
خلقی را انسان را خدمت دکر او دکر کره خود دا خواندنه اوا حقوق دا صنفا چارا دا بود گله کی فقیر بود اما گله کی فقیر بود یکی اصلا بود و ساله جی زوستانه که گله کی گرام بود گله کی پیس بود زوستانه که اصلا انسان همون گله کی عاجز بود از وی داری داوم اواجی هم بریم آجی که آدا هجرویجی جی که آدا یکی لاس هبو گاردیانه کی لاس هبو میدیم را ترکی گو ha size yazık olayırdı. Emin kan kustu öldü. O kadar. Bir hastahane. Avkas kote. Yani bu emin gelik hun cihad نخشکت بر خستخانه او مر. آوه شاهه مفهم کرد که امین میریه. دسلاتاریا ترکیه برسوکه تونتا بو هیوی و دلگشیا کردین ترکیه. هر وها وان کردان دولته که سربخوانه خواستمون. تفگره که سیاسی ندام ازراند بون. شر نکر بون، سری جی هل ندابون. هر وها چکین وان جی تونه بون. تنی کردوارتیا خوانیشان دابون او هاو. جزای ویه که دیگه کمین محکمه ده وکی دخوازن ولات پارچه بکن خات نویسین او به جزای مرنی هاتن داد کرن. Mesela bildirik hatiye Almanya cem hevaleki hatiye ditini mahkeme eva delil kabul keriye. Orada mı ev bildiri mi herkesi raşandın. Hatta mı meclise de milletvekili ya tevarra dolabı van avitti bun. Dolaba İsmet Paşacı, İsmet İnönü dajı ev bildiri hebu bu. Delileke çava heye ku dosyaya çulunahande delileke oha heye. Dedi ve demi Mela Mustafa Berzani tevi havalin xwe têne bexdayê. Ji ser Misrê ve tên û hevdîtinekê di navbera Mela Mustafa Berzani û serok dewletê Misrê Cemal Abdülnasır de hevdîtinek çêdibe. Ew hevdîtin di medyaya Tirkiyeyê de wiha tê belavkirin. Wekî ku serokê Misrê bi rêbirekî re civiyaye di çapemeniyê de diweşe. Wê demê Rojnameya Cumhuriyetê nûçeyeke bi çend rêzikan diweşîne ku dibêje Serokê Misrê bi rêbirekî re hevdîtin kiriye. Ev nûçe jî ji aliyê xwendekaran ve hatiye jêkirin. Wê demê ev nûçe ji navbera pelikên defter û kitabên xwendekaran derdikeve û wekî delîla perçekirina millet û welat li dadgehê hate nirxandin. Hakim için raha got, Xorteki Zerrin, Çavheşin, Rınd Türkiye haberde de her zaman bu Türkiye. Jago avukat bey go em hukuk ali ki daynen. Gelo hakikaten yani ya rasti evana haininin de şaş bum yani hakimek razbet haberdaneke uhad beje. Hakimem go tuhad beji eva gotun atte der raya xu izhar kir. Go izhar kir gene ester red bekim. Esime duruşma bu mu go es goter red bikim ev gotine te bejim mu gotel gotine xo xayibi yan mu go red biki. Her şey hat go metun nedit neci ev gotum mu got. Lebxasi serê derziyekî jî delîl tune bûn. Ji ber wê hemû serbest berdan. Biryar jî têne dayîm biryarên gelekî giran. Lê dadgeha leşkerî van biryaran paş ve vedgerîne. An ku hukmê darvekirinê filan xera dike û doz ji nû ve tê berdewam kirin. Heta çend caran jî ev tê dubare kirin. Herkesek wexta mahkeme dû çend roja peyvê re ewana berdidan. Bişta berat kir. Lê dadmendiya leşkerî ev yek jî qebûl nekir. Vê carê di sala 1965 de bi biryara dadmendiya leşkerî ji nû ve li ser sûcê neartiya welêt hatin dadkirin. Ev jî vala derket. Ji ber ku sûcek û delîleke bi vî awayî jî tune bû. Yargıtay diyor vana cudabuna memleket na. Cudabuna memleket na. Ama bu
milli duyguları zayıflatmak duyuyor. Yani embejin hissi neteviti kim dikin, duhazın vana ortaya rakın. Çıma ve maddeye cezan adın ve şakı ve maddeye cezadan. Vecare Yılmaz Çamlıbel, Şevket Turan, Medet Serhat, Hasan Akkuş, Örfi Akkoyunlu, Selim Kılıçoğlu, Şahabettin Septioğlu, Şerefettin Elçi, Sait Kırmızı Toprak, Yaşar Kaya, Faik Savaş, Fadıl Budak, Abdurrahman Efem Dolak, Canip Yıldırım u Musa Enter, 16 meh cezayê zindanê û 5 meh jî cezayê mişextîbûnê girtin. Lê ev doz jarî dadmendiya leşkerî ve cardin hate betalkirin. Vê carê jî ew qasîdem derbas bû ku çilûnehî bi zagona derbasbûna demê serbestman û doz xwe bi xwe betal bû. Kesî maalesef eva mesela çil neha nekire xebateka ilmî. Em niha gelekî bihêsanî van tînin ziman li ser diaxivin, lê li sala 1959 tirseke mezin hebû. Malbatan nedikarî pirsa zarokên xwe bikin. Nikarî bûn bêjin zarokên min li ku ne, çi bi wan hatiye? Yan jî bipirsin û bêjin me bihîstiya zarokê me hatiye binçavkirin. Gelo li kîjan navendê yan jî kîjan girtîgî heye? Heta parlamenter jî hebûn di nav de. Hikûmeta Demokrat Partiyê li ser desthilatdariyê bû. û di nav vê partiyê de parlamenterên Kurd jî hebûn. Çi bêjim, bi xwastina dikarî bûn telefonê asayîşê bikin. Yan jî çi zanim telefonî biryargeheke leşkerî bikirana û ji wan bipirsiya bûna. Dê bigotana tê gotin ku zarokên filan kesan hatine girtin. Gelo çi kesin, çi bi wan hatiye, li ku derê ne? Ev bi xwe jî nedihate kirin. Nikarî bûn vê jî bipirsin. Çima ji ber ku tirs û xofeke mezin hebû. Erê vaya sedema vê prosesa li Başûrê Kurdistanê bû. Ev pêşveçûn û meşrûbûna Kurdan li ser Bakurê Kurdistanê jî bandor dikir ku bi vê awayî jî dixwestin pêşiya pêşveçûn û belavbûna wê bigirin. Belê, ev doz bi fişara dewleta Tirk domiya û wekî bawayekî sosret gehişt encamê. Lê ji bo Kurdistaniyan hestekî welatparêziyê derxist holê. Piştî vê dozê li Bakur tevger û rêxistinên cûr be cûr derketin. Ev kesên ku hatibûn binçavkirin, piştî vê bûyerê li nav tevgerên Kurdistanî de wekî nivîskar, siyasetmedar û her wiha gelek kadroyên pêşeng yên tevgerên siyasî dîsa derketin ser sehnê. Çima zanî Kurd ve da bine Partiye Komünist Partiye Sosyalist derketin jiwan çin leha derket. Kürdistan Demokrat Partisi derket jiwan çin leha derket. Tiştê em bêjin yani her tiştê Kurda çekirdek döjün ya bir an nokeki ji wê derê derket.